Gospodine sudio, umalo da nešto kažem na engleskom pa se ujedok za jezik. Ima jedan krupan problem koji sam ostavio za kraj. Moram da vam se potužim na ponašanje javnog tužioca, gospođe. Pričekajte, moram vas prekinuti, jer na trenutak nismo imali prevođenja. Sada vas ipak čujemo, izvolite. Moram da vam se požalim na ponašanje tužioca, gospođe Carle Del Ponte. Ona je u Briselu 6. Marta govorila za novinare, za javnost. To je njeno pravo, ja to ne osporavam. Ali ona je govorila o meni u političkom kontekstu. Ona je izjavila: Šešelj je u Scheveningenu, a njegov odlazak nije izazvao jače potrese i sada je vreme, tako dalje i tako dalje. Ona ne može politički da se bori protiv mene dok sam ja u zatvoru, po mom mišljenju, a vi procenite da li sam u pravu. Ona moje ime ne sme da koristi ni u kakvom političkom angažovanju. Može da zastupa svoju optužnicu, ali ako će ona držati političke konferencije za štampu o meni, onda morate i meni dozvoliti da držim takve političke konferencije za štampu. U protivnom, ja insistiram da se moje ime ne koristi u političkom kontekstu javnih nastupa tužilačke strane. Drugo, ja nikada nikakve nerede u Beogradu nisam ni izazivao. Zašto bi moj odlazak u Hag izazvao potrese kad se ja 8 godina trudim da dođem u Hag? U decembru 95. 3 puta sam zvao telefonom tužilaštvo tražeći da dođem u Hag. I neprekidno na tome insistirao. Zašto bi to izazvalo potrese u Srbiji? Ja sam želeo da dođem. I ja sam zahvalan što mi je želje udovoljeno. Ali nemojte sad sa mnom voditi političku borbu dok su meni ruke vezane lisicama. I postoji još jedan problem. Taj problem je sadržan u podnesku tužilaštva, kojim se zahteva da mi se nametne branilac. Na strani 8. tužilaštvo kaže: optuženi Šešelj živi od izazivanja skandala, zavera i publiciteta. Meni je do sada suđeno najmanje 50 puta u mojoj zemlji, u Srbiji, uvek zbog politike. Nikad se nije desilo da me javni tužilac u nekom svom aktu ovako grozno vređa. Zamislite, optuženi Šešelj živi od izazivanja skandala. Ja mislim, gospodine sudio, da ovo ne može da se toleriše i da vi, kao predsedavajući pretresnog veća 2, treba da preduzmete odgovarajuće mere da se ovakve stvari ne ponove. Jer ako ja počnem da vređam suprotnu stranu, budite uvereni da sam za te stvari talentovaniji, uspešniji, da se tužilaštvo neće prijatno osjećati. A otkad sam ovde u zatvoru, ja se nikada tako pogledno nisam izjasnio od gospođi Del Ponte. As mentioned before, we are still seized with... Kao što sam prije spomenuo, još uvijek odlučujemo po zahtjevu koje je podnijelo tužiteljstvo. Nismo uspjeli dobiti još vaš odgovor u pismenom obliku i čim bude moguće i u praktičnim terminima dobit ćete odgovor na odluku od strane pretresnog vijeća po tom pitanju. Konačno, vezano uz pravilo 65, moram vas obavezno pitati imate li bilo kakvih problema sa svojim zdravstvenim stanjem u ovome trenutku? Do you have any complaints?
Imate li kakvih pritužbi vezano uz uvjete u pritvorskoj jedinici? Što se tiče zatvorskih uslova, nemam primjedbi. Ali bih insistirao da mi tužilaštvo vrati jednu knjigu koja mi je zaplenjena dok sam bio na šetnji. To je 31. tom mojih sabranih dela. Ako želi tužilaštvo da dođe do te knjige, može je kupiti u Beogradu u slobodnoj prodaji. Ja nikad nisam imao nijedno ilegalno izdanje. Moje knjige su dostupne javnosti. Ako mene lepo zamole, mogu im dati da pročitaju. Ali da mi neko tako brutalno otme knjigu, ja mislim da to nema smisla. I think this problem can be resolved immediately. Mislim da taj problem možemo riješiti odmah. Želite li vi reagirati? Tužiteljstvo. Htjela bih samo spomenuti da tužiteljstvo ne zapljenjuje knjige. Mi uopće ne znamo za tu knjigu. Možda se radi o upravitelju pritvorske jedinice, ali tužiteljstvo se ne bavi zapljenjivanjem knjiga. Predsjedavajući sudac, hvala na pojašnjenju. Ako imate bilo kakvih pritužbi na to, nemojte oklijevati da to iznesete napismeno. Ovime zaključujemo nastavak prvog pojavljivanja i do